Nepa Channel Swayachana Dipi, Sakal Sogumi Bazumezubinda, Dunugulan Chen Josel Panapolas Kusianajana, Sushil Shahi. Chickpins and Swayachana Digudu, Jazo Celebs talk time. प्रत्येक बुधबार बनी 8 बजे वही गुठोको ज्याजो संजिमसँग नेपाल भाषा खेल खेलकुद खेल व तिथि मनोरञ्जन खेले थगुना जागदी रुमको पि तिथि व्यक्तित्व पि नापंगु खलना बला चिकपिनी गुन्याने नेबाचना गुख थठे थौन जिमसँग थन स्टुडियोले सम कलाकार मेजिया द बनागुदु वेकै परिचय बिमल दासा विगत ताई निसे कलाकारिता खेले थगु ब्याग्न कन ना ज्याकी ढुंकुम छम कलाकार मेजु वेकै परिचय अझ अपुको बिमल दासा राजामती संकिपा मुख्य पात्र अभिनय नादिमा चिकपिन सफल दारुंगाल अनुमान यानाय दिरुंगल जी वेक सुखरगा जो वेक ख हिसिला महर्जन जो चासं वेक तलसको स्या लस्कस्तो सित एकै कुसुबासी त थौकने छैन जने दिया के व्यस्त थौकने थोए देला थोए देयाना ल मसन तर छौन्यु म्युजिक भिडियो अलि प्रोग्राम्स त उलेका प्रोग्राम एड मेरो प्रोग्राम ल मैनी म्युजिक भिडियो छौन्यु याना समथिङ का मेरो चाहिँ मैना नि जस्तै आ छिउप्ती नापांगु संकिपा राजामती पाखे भन्ने छ राजामती वो संकिपा अभिनय याना ब्लेसुप्ती अनुभव पछ कनाली सँग उबले राजामती यानुबले अनुभव धामा छ अबले जिता फर्स्ट जुबती संकिपा जुल नि नापांगु संकिपा ज्या उल्ली जिता छुन अनुभव ल मरुनी तर वना सेलेक्ट ज्या वना एक्टिङ याना अले उबले छुछु डाला वो या त छुछु मेकअप या माउ ख मेकअप पर्सन मेकअप या त हेयर ड्रेसर हेयर ड्रेका बिल ल ड्रेसम्यान ल बिल फित अले डाइरेक्टर साहब थुके बती अछि निसर जु वेकन का बहिनी यो डायलग छ यस्तो यस्तो सिचुएसन छ अब तपाईको डायलग यो हो यसलाई कन्ठ गर्नु लागि मलाई लागि दिबले अहिले वना पेपर काला चन ल कन्ठ भयो बहिनी ल कन्ठ भयो अहिले वना सुटिङ या त जस्तै छिसँग नेपाली छम हनिबम डाइरेक्टर नापङ कलाकार निरसा नाप चाहिँ नि रसिबले नापाङु संकी भन्ने दिला वेको नापङ ज्याबले चाहिँ गयो फिल जुला छिरा एकदमै जिल्ला फर्स्ट मुभी जिल्ला भाग्यमाने त्याका वेको ठेन्याम डाइरेक्टर मखला वरिष्ठ कलाकार डाइरेक्टर लिसे जिजाया खन निरसर लिसे थयो डिसिप्लिन चुनी कि दकु सेट मखला एकदमै दकुएकै यहाँ चाहिँ छिदा स्कुलले उमले गयो अनुभव जी अयो अनुभव जुलका द यक्को खसेका का खन अले यको खसी सेकी सिकी खन वे तरौ खख अले वेकै के गयो खुबी दुजा छ आ छौ आ छिदा छौ सुट्या मालक मलाई अहिले वेकन थेजी ठो सिचुएसन थियो धालकिला थ त अथे वो अभिनय अथे दुनिया नेसी वो थे अर्चुङको वेकन थैदिका अनाना जिता सिकि अफ हजुर वेकला जुन डाइरेक्सन यो पार्टीले एकदम स्ट्रिक ताउ चाहिँ एकदमै स्ट्रिक स्ट्रिक ख तर आछि छ वेकन ताथे कथा नमा वो पात्र मागे या थे अभिनय आसला छु प्रब्लम मर्यो नि मलाई ज्या हजुर थो संकिबा मिट्युप्ती चाहिँ हुटा घटना चुला रछि त जी नक्तिन कलेज वन ब्ले जिला जिता मचानी से प्याखन हुइयो ड्रामा न यायो मखला मेना हाल्यो दको या मधुम अले कलेज बनाउन जी शंकर देवी बनु अले अन चकना साहित्य पाला लाउ छिने वाते छौ संस्था साहित्य पाला अन्धु अले वेक अप इन चाहिँ छौ ड्रामा या त्यो खनी अहिले छौ कलाकार माल ध्या टिका त छु हैन टिका त जी पहिलान चाहिँ ध्याका म जी अहिले वना अहिले अन चाहिँ निम मिसापी पात्र त दुका पिवे मागु यथार्थ त आवटी वो छदा प्याखाउँदै नि एकांकी नाटक वो चाहिँ कम्पिटिसन नै हुने ज्याजन क इन्टर कलेज कम्पिटिसन अहिले कलाकार माल ध्या टिका त अहिले जीवन वना अहिले अनि न्यू भूमिका दुजे आजन छौ भाउजू छौ चाहिँ के भट मेस्यु ले चाहिँ नोनी मोबाइल मुखे चाहिँ छन्त चाहिँ भाउजू रोल दिला अले अबले गयो चिरको अबले भाउजूलाई मामाजीले भाउजू यामको जी के मेस्यु रोल यार अले बोले न्या सामु जिमा लाउका अले जी यार गाता या अले उके जुना हिसिला का वो पात्र युना चाहिँ हिसिला अले जीवन रियल स्टोरी एबले चाहिँ जिता दख्या हिसिला या सती जु जुना चाहिँ हिसिला है जुल मखला अले अब जी कलेज हमले वो चाहिँ जो फर्स्ट ड्रामा जुल अले लिपा न जी याना
जी पद्मरत्न दाई उते माता अमको म्यारे जाता वो याना अले हानो डान्स कम्पिटिसन त जुई डान्स कम्पिटिसन भाग कया अले कया जिमसा पुरस्कार न कया का और जुबले अले वे दौरानले चाहिँ अजी दुर्गालाल शर्मा सिल रामशेखर नकमी दाइपी रमेश काजी दाइपी अले वेकपी दक्षन मसिले नि उबले हाना राजमती देखिउ द्या राजमती देखिउ र्याल पहिले न खजु रुकुल खनी तर उबले चाहिँ आ देखिउ ए र्या खजुल खनी का अले उके त चाहिँ कला उके छ हिरोइन माल हामलका माल द्या इम्स वेकअप स एड ब्यू खनी ले दक्षानो हिसिला छ न ब्यूले बाइ डाटा ब्यूले मामा जिल्ला वनमखु जिल्ला फिल्म अब कलेज यु ड्रामा डान्स दा मेरेज फिल्म दा मेरेज जिल्ला मार गाथा या मखला लिपा न गन गन नि थासो थान न्यासा जु डान्स सिक्यु जु नाट्य सरका भन न हिसिला तिमी खेल न त्यसमा तिमी पनि जाऊ राइ जिता चाहिँ फिल्म नि न्यासा मसि पिसा अब वेकअप छुट्याकल लासे जी ड्रामा न हेम डान्स न हेम फिल्म या फै नेवा फिल्म जुगली या फै द्या वेकअप स आशा तौ खनी मखला जी चाहिँ पहिला मौना लिपाचेको जिउ द्या अले राजी जिया द्या मखला पहिला चाहिँ खास छुकार नयाँ चाहिँ मार्गा थियो पछि मको उबले चाहिँ फिल्म दाल कि महला छुछु गसिप त वही नि पत्रिका थो थे जुल हो ए जुल द्यालाई बेची त मैले गथे ग्याउ थे जी नि अले वो कारण द्या मा दयु तर लिपा चाहिँ दक्षिण एकदमै बाला फिल्म दाइदिलो म अपो दाइ पिसन अले जु द्याज क अले फोटो सेसन पहिले चाहिँ निर सर त नाप्ला त अले निर सर चाहिँ अनि छुना छुना दाले जी थे कलेज जी ड्रामा डान्स याना गाथा ए रालो अले लिपा चाहिँ फोटो सेसन जुल अले सुथे 1 बजे ती फोटो सेसन सिरल 2 बजे ती फोन वलका सेलेक्ट जुल कन्डेन्सी शूटिङ दालका अलिसि शूटिङ भन्नेका जस्तै आथो संकी पाला छिगु ना राजामती रका मनुष्यसँग छिगु वास्तविक ना सोयान राजामती रका जिको मसी तो संकी पाएना छित गजौतको प्रभाव पारेर छिगु जीवने गयो प्रभाव द्याउला दक्षा येकलका बुढी पिसन ए बालावे मितल राजामती मितल याtai गणन वसा जिउनाय मकासी राजामती राई फोटो खसा राजामती राई त्या मनु त्यसमा चाहिँ जित राजामती र्या मसिकला जस्तै आ छौ अनुभवले दैनि थयो नाला छौ थमेसा छु मेबिसँग राजामती राई जो छौ संकी पायो माध्यममा चाहिँ राजामती र्या छित मसिकला मन त्यसमा का राजामती बन सोसो थाइले गयो अनुभव चाहिँ अयो टाइममे चाहिँ खुसी लगे जो थाला से मनु त्यसै जी यावपति जुन भूमिका दुनी वो पात्र त जी न्यायनाला दैथे फिलिङ चाहिँ भोका छालास नत्र राजमती द्याला मनु त्यसै कुलुमकी मखुजी मखला जी याव भूमिका त मेप्स ये कल्ला अझै जी त राजमती धावला द्या खुसी लगे पोजिटिभ एस्पेक्ट न जस्तै छिगुप्ती अभिनय करियर स्टार्ट चाहिँ छिसँग गुब्लेन चाहिँ यहाँ दिया उबले धासा झुका अभिनय करियर द्याला जो फर्स्ट मुभी राजामती का उके ने से यानु थे हमन वो नि अछि सन ड्रामा डांस वो जस्ट 48 साल उलिने से अभिनय क्षेत्र चाहिँ पलान्याको दिया हजुर जस्तै सुयो प्रभाव वही दियो ख कि या चाहिँ थये इच्छा दया जिन चाहिँ क्षम कलाकार बने चाहिँ इच्छा तया वयो कि यदि चाहिँ सु सम्मनु ते प्रभाव परे या चाहिँ थुकेटमा प्रभाव सेना छ मतलब फिल्म सोइनी फिल्म न सोई प्याखन त्यही मतलब मेपी प्याख होइ नि अयो सोइले हामीले जितन या मास्तो का हामीले या मास्तो अलि मचानसी जितैनी जितला प्याखन उही मास्तो मेन हाल मास्तो मखला ड्रामा न या मास्तो अझ चिचिर कबले न जिबी जिमो पास पि यका न्यूरो टेबाल मखला अलि अनपिने वो रत्न पुस्तक भण्डार अनु चाहिँ बाल मस्त एउटी ड्रामा बुक्स त दै नि यो किताब न यहाँ आया अझ छे जिमकी किजटी दक्को चना पढ्दा त या गुब्ले बुढीम चिया गुब्ले न्यासा उब्ले नि से एक्टिङ नास्नु का नि हाला चाहिँ नि जस्तै मिना हाला गातैदिला छगो छ मिनिन दै ए आला न्यू लाइन अफासको मे यकुमा सारा छिगु परिवारै चाहिँ संगीतमय छ परिवार के बिन म चाहिँ संगीत लगे ज्या सुन्ने दिगुडो जस्तै उके प्रभावले छिटन लाजिन के मेहाली रत्न शोभाला वो चाहिँ मेहाली तर जी चाहिँ अठे छे जको सिंगरलाई बाथरुम सिंगर हाउस सिंगर छ लाइन
लास्टै हालेको मजु बसेन जस्तै थो अभिनयतिर युक्ति लगाव चाहिँ नि गुब्लेन चाहिँ बोला छिटा जी अभिनय या उर्गा चाहिँ छौ माइन्डे चाहिँ नि गुब्लेन चाहिँ सेट जुल अभिनय या उदय चाहिँ कलेज याना नि जी छदा प्याखा ड्रामा ओ याना उले चाहिँ उले न ये कल हाम्रो त हिसिला यो भूमिका यानु ये कल मला अलि वयाली पण हान जी म्याइ जात याना उले न बाया लात धामलका मे पिसा चाहिँ याबले ए असला मनन से म दुजुल मचान से म दुजिया अलि छुनो मौका वो सा बाला मौका ओबले ले जस्तै राजमतीले सेलेक्ट जुबले उब्लेन चाहिँ बोल्दा मलका वो ड्रामा जस्तै अथवा मेमसँग गुलिस्याला यको संघर्ष याउदै छ अभिनय क्षेत्र भेट यको चुनौती त पार नहोले छिकुन अयो छु त गुल्ताको चुनौती याछि स पारेन दिमाल अयो चुनौती देयाल छुन यामाल वेका ड्रामा डान्स एब्ले जुन छिपी वे वन्यु किपुलिने सेवना वया तर जी चाहिँ डान्स से कि त उल्टाको यो रुका छिठा किप्लिना सी छिठारे मतलब जिउ छे कीर्तिपुर नि चाहिँ भक्तपुर खोपेताको चाहिँ डान्स सिकाउनुगा हजुर वो डान्स यो कोही या मास्टर अन्जिम टिचर सब दिवेक म एसकेसी वेक न क्लासिकल न सेना दि अलि जित क्लासिकल डान्स त चर्या डान्स त यो मखला अलि अन्थिङको बना सिकाउनुको वो यान लिपाले यो कोही तापाए अलि ठन नाट्य सरगमा सिकेका वो उलमछि संघर्ष दया म के थौ इच्छा जुया पासको संघर्ष चाहिँ या माथि छिन नगरिन दै दिउथेन किप्लिनी चाहिँ खोपे ठ्याङको बना चाहिँ सिकाउने वो अयु छेड त चाहिँ आलुम गासवेबले गयो फिल आलुम किप्ले ओहो जिगेना अन्थेङको वन दैथे अयु चाहिँ लुमका गैना अन्थेङको ना जितल ट्यान न मचा वो छिरा इच्छा त चाहिँ पुराया त अन्ताको हुनु ले छिस अभिनय चाहिँ गर्न सेका दिउदु एकेडेमिक रूपमा मसेका मलाई तर जी फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज बोल्नाले फ्रेन्च कल्चर चाहिँ अन फ्रान्स चोपी थिएटर ट्रेनर त धामलका अनचोपी थिएटर आइपी बेकपी जिलवेट आन धापी बेकपी छ एक हप्ता चाहिँ ट्रेनिङ बिउ अलि वो चाहिँ कहेका थिएटर युक्ति ट्रेनिङ वो बाइक मेउ छु न मेउ छु न मकै जस्तै थम्कुने थोची छिउ नेवा भाषा युक्ति खेले चाहिँ नि कलाकारिता खेले परिवर्तन त नापासु यहाँ आया जाउँ जस्तै आ छिगु मने चाहिँ छिगु अनुसार चाहिँ नि गयो किसिमको परिवर्तन चाहिँ छिगु पाखे छौ चाहना दैनी अयु छुंडु गयो किसिमको परिवर्तन चाहिँ वस जिउरे नेवा खेले परिवर्तनलाई जुया जाउँदु नापान से तर क्वान्टिटी चाहिँ बढे जुल मखला फिल्म क्वान्टिटी चाहिँ बढे जुल क्वालिटी चाहिँ मोए जक थेचो कम जक थेचो आला बाला बाला वो मूवी त नवे त त्यो दु मखला तर जितल गर्दा राछ कम जके फिल्म छ मदेमा तर वो एकदमै बालाउ देमा अलि वो छिउ फिल्म चाहिँ छिसा नेवा चाहिँ सजको सोइ मक्की छिउ देशभरि अलि इन्टरनेसनल अनन स्वे खालोपति अयोपति वातावरण नले फिल्म न देमाथे चौका जस्तै आथो छिउ नेवा भाषा युक्ति खेले चाहिँ हजुर योको विकृति न वरियो खञ्चाइ नि दो हजुर जस्तै उकै विषयले छिउ छुतार्न गयो खालो विकृति त हामीले जस्तै मोलमी पात्र त त्यही हो हजुर हजुर या एक्टिङ म सपिङ त चाहिँ नि अगे फले नागा छन मिटो चाहिँ जिउ अयो किसिमको पिएको भया जाउँदो अयो न दु तर अर्थात कि वो इम्तय घाटा जुइका सुना फिल्म देखल मखला इम्तय घाटा जुइ छि नेवा फिल्म तय घाटा जुल्ने अब पात्र मलुएको तल किमसा बालको अभिनय यासै मखु मखला उके नाला वो फिल्म तय घाटा जुल्ने जिसेबले ल अथिया मजु थे चोका मेमेउ मुभी त जस्तै नेपाली अडिसन कया सुपात्रै त गयो म लो मखला उयोपटि डायलग न सेकया फेस न सेकया मखला वो सुके त लो उके त तिनी काइ दिसे अठिया मजु थे चोका अवश्य न हजुर अवश्य न मजु छारा छ छौ वो छौली याना चाहिँ नि होल नेवा खेले हे जने प्रभाव पारे यो खण्डो जस्तै अले छिगुला फ्यान त न यको दै राजमती गाटा फ्यान पनि लागि चाहिँ सु सन्देश बिया दिछ अध्यक्ष साना बल्ल बेको पनि त यो कोइको सुभा थ्याङ्क यू मखला जी त जु फिल्म सया जी त एका दिल मखला हाक्न न मेमेउ मुभी वेले न सया दिस छिउ नेवा मुभी वेले सया दिस माया याना हले छाया सोया दिस
हेरसँग खलाबला ज्यादा हुन्छ आरास ज्याजुले बजाको दिपाई जितेको दु सोगुमी बाजु मेजमी ठाउँ थाना स्टुडियोले खलाबला नि जिमसँग राजामती या त बनाको दु वेको नापन हेपको खलाबला ज्याचंगो दु आरास ज्याजुले बजाको दिपाई जितेको दु बजाको दिपाली पागना ल्याउँदनीको खलाबला चिकपिन गनि अनि बेगु हेजी आरास पलको ब्रेक सोगुमी बाजु मेजमी थो बचाको दिपाली पा हाक्न चिकपिन त ज्याजुले लस्कु स्याना जना चिकपिन छ सोयाजना दिगुरु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम अले ठाउँ ठुको ज्याजो सँग जिमसा मु पाखरा थन स्टुडियोले बनाको दु अतिक बालामा कलाकार मेजु राजामती हिसिला महर्जन जुया र चासा भएको त आना लस्कु स्या हाक्नस कलस्कु सित जस्तै ठाउँटाको आयु इ तको वेबले छिसा गो सकिपा चाहिँ अभिनय हामी जियो कोला मयाना होला राजामती चाण्डालिका त्याग अले कीर्तिपुर सर्ट मुभी एना न्याउती जक यानका जस्तै राजामती फिल्म छिगुप्ति तस्मा बेबे राव फिल्म वो फिल्म ढुङ्गा चाहिँ नि जुन दर्शक यो रेस्पोन्स भयो नि वो रेस्पोन्स चाहिँ नि छिटा गयो किसिमको रेस्पोन्स होला जी त नि पहिला वेकअपसँग तस्मा एका दिला छ्याला छ थो राजामती मे धाउला यो कुशा सिउ मे मखला आथोला झिउ नेपालीबुती राष्ट्रिय गान मरुबले नसे दुपति में जिसन येना न तयु ख जंग बहादुर खे बेलायत हूँ बोले छिमो राष्ट्रिय धुन छु धाबले ल मरु वाले जंग बहादुर चाहिँ जिमो थु राष्ट्रिय धुन ठोरिया राजामती अन फु मखला ताइले उबले नसे यु मे मखला अले वो पात्र जुन मेजको जीवित ज्या चोम्पति अब उही त जीवन त या खन मखला अले मेप्स मनु त्यसै येन एकला वे खुसी ख अले रेस्पोन्स चाहिँ नापछि त मतलब नाप चाहिँ बुढी बुढी पिस त फिल्मे वन म जो त प्याखौ या नै म 18 थापी न दुजी मखला तर वो फिल्म वबले चाहिँ ए जिउ त नेवा फिल्म न बाला खनिका यासा जिउ दया यामा दया चाहिँ हपा बेल खाना न मेमेन या जस्तै वो इलेला अझ मिस्टेटला अझ न ठाकु जुई सायद संकीपा खेले त प्याखा उली खेलेला अझ मिस्टेट चाहिँ नि अझ न ठाकु मखला आवे पछ उठुची चेन्ज होला आलु बुढा बुढी पिना को प्याखा उइक नाप प्याखा उइ मजु का स प्याखा उया नल ढाइपी आ थय योग याना चाहिँ प्याखा उया नाप अयु किसिम उक्ति चाहिँ नि खलाई पनि मनु तेत चाहिँ नि छौ किसिम आ छिथौ थो स्थानीय दुब्लेला वेक अप न्यू लागिला छिसा मोटे फले मयासा जवाफ लगेको जवाफ बोल तर अयुबले न तर उबले न यो कोला मरे रुंकला उबले न जिउ छे सपोर्ट जिम्मा बान मखला का छ या मासु या तया तोता मब्युजुसा तै मतलब परमिसन मब्युजुसे जि या फैमखु छु चाहिँ या जिउ छे सपोर्ट हैन जि या फत जस्तै छौला जुन अयु रुदिबाडी समाज युक्ति लाना जपि मिस्ते त चाहिँ नि जस्तै नाजा छिसा त दिथेन त त्यहाँ भि मजु वो अयो पि मिस्ते यो लागिला छिसमा आइडल रुपे जनि वया चाहिँ नाडी गुडो जस्तै मेपि मिस्ते त चाहिँ नि जुन थय प्रतिभा दसाना चाहिँ नि किनमा फ्याचौ अयो छिसा हैन चाहिँ नि अयो पिन त चाहिँ छु सन्देश बिहारी छिसा जी चाहिँ छु दा मासु रासा अब या मजु थोया मजु वया मजु दया जसो चिसा छु न या फैमको मखला मेप्स या मजु जको दाइका या म याउल थौपति इच्छा जुइ मखला थौ सोच जुइ ए थट या मासु आ छुया मासु प्याखौइ मासु होला मेहाल मासु होला मखला खेलकुदे उन मासु होला थौ इच्छा मेउ जाएन न या लानी मखला थौ इच्छा चाहिँ पुवंकी माथि जोका हजुर जस्तै चिसा चाहिँ उखन्तिनी रिलिज जुप्ती संकीपा कीर्तिपुरेन मुख्य पात्र रूपे चाहिँ मिरादी वो कीर्तिपुर फिल्मे मिताबले शुप्ति अनुभव पजिस कनाइ छ दक्ले नापाला जी वो कीर्ति लक्ष्मी पात्र जिया किपुयम म्यामचा मखला वो छ म कीर्ति लक्ष्मी राम किपुयम म्यामचा जिसा चाहिँ मचाबलेन से जिन नेना ते जिम बाजी पिसन नेना थाया त बाजी पिसन नेना त जी मखला थो गोरखाली पिन्छ पृथ्वीनारायण सानो कीर्तिपुरे आक्रमण याबले मखला कीर्तिपुरे चोपी जनता त घटनालबाट त्या वो मुभीले के नाम त दु अले वो कीर्ति लक्ष्मी बारेजी जुन भूमिका निभे हैन वो कीर्ति लक्ष्मी बारे चाहिँ
नापानी से जिने ना थिउका मचाबले नि छे अले जिले मचाबले न सोचे जिम बाजी बिसा बापसँग दाइबले गयम जी थो कीर्ति लक्ष्मी र्या मने चाहिँ वया छौका घर चाहिँ र्या मने वो अले हाना वो मेरो सोच्छु द जो हासे जिमो जिपी चाहिँ सुरवीर खला दाइजु अनि जिमो इछे अले सुरवीर खला दाइ उबले कीर्ति लक्ष्मी पि पाले पि सैनिक जिमी पुर्खा त हामीलका अले उबले जिमके असिना दुका उलाई नि खुडा अन्त हात हत्या न दुका अले आजिम चाहिँ मोनिबले न पुज्याका टाइपले उखेन इनानो बति चाहिँ मने नेसे गयम जी गे ख गथे ख र्या चाहिँ क्युरियोसिटी चाहिँ दु मखला अले अले लिपा चाहिँ जी बोथु छि बासु भाषा चया दिउ बति अब भैरव सिंह आपजी जी नाटक न बोना ओकेपट्टि चाहिँ उपन्यास न दुवो न बोना अले जी हान वो एक्टिङ ए म दुम जुया एक्टिङ ए या थो या दोस गयो जु हान उबले मेबे पिसन ड्रामा त या खनिका अब चिचिर कबले मेबे से ड्रामा त न या अले वो न यनिबले जी न या दोस भयो जु त्यहाँ चाहिँ मने हो का अले लिप वो मुभी देखियो अले उबले जी च्यानल नेपालले अझै पहिला नि से ध्याखडी च्यानल नेपालले जी प्रोग्राम चलाए अब छि नेवा दे मखला उबले चाहिँ थु फिल्मी डाइरेक्टर प्रदीप खड्गी न वे टिम हेदु अले थु फिल्म प्रति निम क्यामेरा पर्सन छम क्यामेरा पर्सन नवीन जोशी नवीन दाई छम शंकर दाई जुल छम चाहिँ नवीन जोशी दाई अले वेको पिजिबि चुना सुनु अले उबले चाहिँ प्रदीपले चाहिँ वो जुन कीर्ति लक्ष्मी रावती चाहिँ एनिमेसन देखिउ र्या उबले खजु या छौ जुलका अले छौ चाहिँ प्रोमो न किउका थो चाहिँ आज कीर्ति लक्ष्मी देखिउ थे र्या थ्या छैन अरे लिपा उबले वो खसै जुया सुनिका अरे लिपा न छुजुल लासे आथु देखिउ आज सुसुते गेगेते र्या तया छु न मुखला खला लाछ जिला नेना छु न त इन्ट्रेस्टिङ जिन खला लाछ न अले लिपा चाहिँ आथु कीर्ति लक्ष्मी सीता यावजी र्या तया छु नवीन दाइनो चाहिँ मेपिन त छ्यामा हुन्यु थन छि टिमे हिसिलाए दु मखला हिसिलाए त तेउका नवीन दाइना थै दिलका थै दिबले अले प्रदीप न आउ डाइरेक्टर ए होला ख काका जिउजु र्या उबले फाइनल जुल हामीलका वो देखियो से फिल्म देखियो से 5-6 महिना 7 महिना नि हो दक्षि से फर्स्ट से फाइनल जुम बति जे जिका जस्तै यको वो संगि पेला VFX युज गर्न हजुर VFX युज गर्न फिल्म सुटिङ याब लिएर जस्तै या नर्मली सुटिङ याब लिएर छुपा जस्तै याथे ल्युनिक कापत या चाहिँ मतलब क्रोमा याना जिता चाहिँ गथे त हैन वे थासे उना यबले चाहिँ अफो छि त एक्टिङ या त अफी मखला वे थासे उनीले अनुभूति वातावरण जी ने छेजुई अन्चो भुसा भुजुल मखला अनुना यबले चाहिँ अफु थे त उके यबले चाहिँ अन्य चुना त हामाउजुल सन्न मजुजुल ठुली ठुलटाको वन मजु ठुली वन मजु धैदै नि इमोबति क्राइटेरिया दै अले उके चाहिँ पति चाहिँ ठाकु थे चौका जी सेबले वे कारण हैन ठाकु का वे कारण अब छुदे आज गन्जुना त आज न मसिउ मखला आथनका ठन दाल सो जनि दिमागे सिए ना जिथन्दु थन्दु या यामा अब उन मसि थिन ठाकु ल मखु मखला तर एसा न जुन सेटे वना या वो अनचुना चाहिँ बति चाहिँ फरक चाहिँ जुका जस्तै त्यो फिल्म मिति ढुङ्गा चाहिँ फिल्म रिलिज जी ढुङ्गा सोगुमी भाजमेज बिनिप्ति रेस्पोन्स गति होला रेस्पोन्स चाहिँ बाला के होला बालावे होला एकदमै थयु मुभी देखिमा मखला थयु मुभी चाहिँ एकदमै कम दे नेपालले मेबे छुछु मुभी त देखि मखला मेबे हरेक कथा वस्तुले देखि तर थयु हिस्टोरिकल कथा वस्तुले चाहिँ एकदमै कम देखि मखला थयु मुभी देखिमा त्यहाँ चाहिँ अले त्यही मतलब मेप चाहिँ ये कला अब वे तरौ खजुजुनी मखला जस्तै थो फिल्म भिडियो दौराने चाहिँ जस्तै नगन्चिसँग छसे दिमागे जगह चाहिँ बठाएरका छिए त्यहाँ यामा गुल्ताको मतलब ड्रामा याबले म्युजिक भिडियो मिटिभले र नर्मली संकिपा मिटिभले त सुंगु मध्ये चाहिँ सिधा छु अपटा सुंगु न अभिनय याउ खला ड्रामा याबले चाहिँ गेजी राछ अन वन स्टेज ए वन दुन कि नो कट मखला कट सर्ट मरु सिंसे सेना भिसा भिना अले याकुनो या त मखला देम याकुने ओके युवती रिजल्ट हामालिका क छ थेया त बाला त छ थेया त बामला त र्या छिस नि त फिल्म एबले गुली 1 वर्ष गुली 2 वर्ष गुली 4 वर्ष गुली 5 वर्ष उली लिपतिन वइ जिल्नी लिपतिन वइ अभिनयला उली मछि छुनो असिमहरु एक्टिङ न एक्टिङ याउ ख मखला पात्रे डुबेजीमा ल
जस्तै सिसन नगतिन थैजिल ड्रामा याबले चाहिँ स्टेज अन द स्पट सिसन चाहिँ नि जुन स्क्रिप्टेड हो इभिनिङ रुमका जस्तै ड्रामा या अयो छोले चाहिँ स्टेज अयो छु थयो स्क्रिप्ट लो मो अयो छु मोमेन्ट लो मौला मोर लो म चाहिँ आताको मर्ने थिएछ का हजुर ट्याबले ड्रामा न लो मोमा ट्याबले लो मोमा का एकदम हार्ड वर्कर त्यसमा चाहिँ नि ओके चाहिँ यो को माका वो डायलॉग एकदमै कण्ठै आमालो मखला अहिले मेमेसु जुन थ लिकसु पात्र दु वेकयुपति डायलॉग चाहिँ चाहिँ ध्यान बिमालो मखला अठियासे चाहिँ लो ममा उली लो ममा का जस्तै यो कोही मेहनत या मालिनी मलाई फिल्म जो छ टिक 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 ड्रामा एकदम मेहनत जीपी छक न्याय जाता यानले खाते जित 2.5 महिना जी कॉलेज मौना 1.5 महिना कॉलेज क्लास सुथे प्र्याक्टिस जिम सुथे क्लास अहिले क्लास तो टा ड्रामा प्र्याक्टिस मेहनत चाहिँ यामा का जस्तै आज पछि म्युजिक भिडियो पाकेट भाउने म्युजिक भिडियो न अभिनय याना हजुर म्युजिक भिडियो अनुभव यही ब्लेसिप्टी अनुभव पछि कनाली छ म्युजिक भिडियो चाहिँ यहाँ पुस्तो का म्युजिक भिडियो मे वया छु नि मलाई प्याख आदो प्याख होइ मासु जे प्याख वया छु न एक्टिङ हेना छु नि मलाई यहाँ पुस्तो का अहिले हानो उ छु अपुरा छ छनु निनु सुटिङ याट के सिरे अपु चाहिँ नि अहिले रेस्पोन्स न ओके या कने वइ यहाँ पुस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ यहाँ पुस्तो फिल्म ड्रामा स्वेबले चाहिँ म्युजिक भिडियो यहाँ पुस्तो का म्युजिक भिडियो छ गुलबटा याना दिलु म म्युजिक भिडियो 30-40 वटा जको यानाला थे जोका जितन लो मन 30-40 वटा के मध्ये थैर योपटी छन्दु योपटी र्याला त कोही हो एकदम चलाकीपूर्ण जवाफ जस्तै यो दे मको यहीले उले मेहनत न यही मखला यो जस्तै कलाकारिता क्षेत्रीय उयो त चाहिँ छिरा गसिबले अपोसना गालियाना दिला दक्षिसी आपो छे ज पिसा त कुसाना अहिले मा बानला उले हेल्प ग्वाले नाबिलो के किजा पिन उले ग्वाले जुल अलि पा ब्याज हिनुका श्रीमान न थोए फिलले मखला मणिराज लवट अहिले अन्न निम नापए वनी मखला अहिले वेकन थोए फिलले जुले जित यो कोही अफुका छिसन नगन धैर्यले कि तिरी भाजु न चाहिँ थोए फिलले मनी हजुर वे गर्न पाउन म्युजिक भिडियो त यो कोही याना यो कोही जस्तै मेबी हिरो त नाप त्यहाँ मेबी कलाकार त नाप अनुभव याबले र थै तिरी भाजु नाप अभिनय याबले गयो किसिमको फरक त चाहिँ महसुस यानले अफुका नापान्से निमय याना सुनु सुलो मखला निमय एक्टिङ या गोनो बेकन थोए फिल्डले जु आर्टिस्ट जुबले जिम त अफर याबले न निमेश तै अफर याजुल अहिले अफुए मनी लिसिजिकै यानु जुल मखला अफु मे पिन लिसिजि उली म याना नि तर अभिनय याखो पासको थाकुइ मको अवश्य न न्याबिसँग छु कलाकार त विषयले खला बला ज्याजु मुदुल आना दिपाई जिते मुदु सोकुमी बाजु मेजुपी न्याबिसँग खला बला ज्याजु न थौ हिसिला महर्जन जुनाप राजमती जुनाप ल्योदनीको खला बला हाग्न दिपालीपा न्याबेक बेजु आरास पलको ब्रेक सोकुमी भाजु मेजुबी त बचाको दिपाली पा हाग्नच क ज्याजुले लस्कु स्याना जना हले सिक्पिन्छ सोया जना दिगुदु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम थमे ठोकु ज्याजो सन जिमसँग वरिष्ठ कलाकार राजामती जु अतिदैगो हिसिला महर्जन जु यादा खना बलाई नि टिम बनागुदो चासङ बेगटा हानन्छ कलस्कु स्या रास कलस्कु सुसिदा जस्तै छि तिरी भाजु नाप यको संकिपा नाप म्युजिक भिडियोले न यको अभिनय याना दिरंगला वेको नाप युक्ति वेको घटना नापला त छिसा जिलो राजमती वेकन तुइसी ज्या मिता दिउ मखला तुइसी अन्य नाप्लाउ अहिले अन्य नाप्लाउको फर्स्ट टाइम अन्य नाप्लाउ अहिले गठिना चाहिँ छिकपिनु मतिना मतिना अस्ते मखु मखला फिल्म याबले मसिल पासा जुल मखला अहिले लिपा फिल्म सिरे रुंका न फिल्म वे रुंका हामीलका ठु नेवा फिल्म जुली नेवा प्रोग्राम से के सती नि राजामती पनि त सती माला र्या सती ब्ले तुइसी न सती जुल मलाई वनी ब्लेला नापय वन गुब्ले चाहिँ या जी ट्याक्सी अथवा मेउली न वना मलाई वे ब्ले चाहिँ गुब्ले छैन त याबी नाप वे माली मखला पासा ख वेक मडिन छैन व जिन हामी था पास पिज छि पास पिगे ख अथे ख
अलि लिपा उपलेला ब्यायु हट खजुनी मखला अलि अन मन्यु छेन ब्यायु खजुल थेका खजुलले ठेक खौ राजमती खमले ल जिमतरा हिसिलाई त धाउनी गेजुल र्या आइमस अन धाउलका छे मतलब पहिलो प्रस्ताव चाहिँ उखे मम्मी चाहिँ उखे मान थुके बामा पिली से खला जाओ अहिले जी चाहिँ अन छे चाहिँ माफिस धापले चाहिँ गर्न अब पासलिसी व्यायामको पासन आफ्नो व्यायला या यहाँ चाहिँ जिउ प्रतिक्रिया चाहिँ अठी झुल्का अलिअलि चाहिँ मा बापिस चाहिँ छिपी चाहिँ छौए फिल्ड ख जिप्स मसिपी न ख जिउ मखला सम्झे त अहिले अर्से सम्झे जस्तै विषयवस्तुपट्टि चाहिँ परिवर्तन यहाँ कलाकारिता युक्ति युवा कलाकारिता युक्ति अवस्था चाहिँ गरि खना दिया थो समयले इकोनोमिक जस्तै अभिनय सिलसिला जुल जस्तै फिल्म युक्ति हरेक चीज दुन युक्ति चीज त कया अवस्था गरि खना दिया समग्र रूपे अब थोए फिल्डले वना मखला जीविका जीवन चलाया तया चाहिँ सम्भव दुथे मताजी त जी सोइबले नि मताका एक त छौला फिल्म योको देखि मको मखला दे देखु सानो बजेट योको दै मखु राइ कम बजेट फिल्म देखि मखला ओके माथि न कलाकार त बिबले योको कम जी लेके ना जीविका चले जी मको आ नगन सिसन जीविका चले जीव तो जीविका चले जीव किस्म चाहिँ नेवा खै त याकी त छिको हिसाबमा छु आशा चाहिँ याउनी खावा जी नाच न दादु न ठो छिउ नेवा फिल्म चाहिँ ठोए छिउ कम्युनिटी नेवा त्यसमा चाहिँ के सोइ जुलका मखला अब के त राष्ट्रिय रूप अन्तर्राष्ट्रिय रूप यंकी फेवती देखो फिल्म न देखि माल अलि के छुइना जिउ नेपाली भाषा डबेना जिउला इंग्लिशमा डबेना जिउला तुके सबटाइटल त जिउला अठना दकुसी त न के नि फुसा मखला दकुसी वो मतलब बिजनेस या मलका छिउ नेवा फिल्म न बिजनेस या छ थु क्षेत्रीय लगे जुपिन्दा चाहिँ जस्तै नुपी कलाकार त चाहिँ नि वे चाहे जुपिन्दा हजुर सिन छुटाइदे दक्षिसे नापला कलाकार जी म दुपिनी थोजी बालक याद या इच्छा दे कि माल मखला कलाकार सक जी गात त अब म यासे कि मननी से इच्छा दे माल अलि अनुशासित जी माल छुया भूमिका या ख उके चाहिँ इमस बालक दुखिंक दुआवना मखला सेकी माल उले धागा जस्तै ठोस जुन ट्रेनिङ द क्यामाउ विषयले चाहिँ ट्रेनिङ कया वस अझ भानै ट्रेनिङ कासा अब अभिनय दिउ ट्रेनिङ चाहिँ कया न वे मखो मननी से न वे माउ ख मतलब ट्रेनिङ कया छिस टेक्निकल से कि भई ट्रेनिङ कासाला झन्ने वो सुनमाथि सुगन्ध धाथे झन्ने जिल मखला ट्रेनिङ आछि था ट्रेनिङ यु उली मछि व्यवस्थाला मरु थेछो भतिबती दु मखला कासा अझ बालाई अवश्य न झिगु थो संकिपा चाहिँ नि प्राय याना तरौ पर्दा चाहिँ उले खनमरु हजुर उकै कारण चाहिँ छ्या छुटे छ छिसले तरु पर्दा छिस तैबले हले ध्यामलका मखला हले वनिबले अब हले सोइपी दर्शक न माल छनु निनु तयार लिकाउ खन दैमगु छिला अपोइना नेवा फिल्म त च्यारिटी शो याना जके चले जया छौ दु मखला उके त छि त हल उपलब्ध मरु मखला हल उपलब्ध दे माल जस्तै छिउ हले इंग्लिश फिल्म न तेजु हिन्दी फिल्म न तेजु नेपालीले जुये जुल म नेपालीले छिवे जुल मखला मेमेउ से भायो फिल्म जिउ झिनेवा भा छ्याम मजुले छ मखला ओके त छिसन पलान्या कि माथे छ गय किसिम पलान्या कि माने ठुला सरकार त ध्यामलका म जिम त थयो हल माल झिकेला झिनेवा भाजको मखुनी नेपालले ल मखला गुरुङ दु तामाङ दु थौ भायो दिन इमसन फिल्म देखा छौ दु छौ अयो हल छौ दुसा अझ म त हले छौ आदिवासी जनजातिले लागि छौ छुट्टै दस झन्ने बाला मक्स वे हले न ठोठो दिन ठोठो तेउरिया छौ नेम देखा दिउसा चाहिँ अझ बाला के छन् जस्तै आज नि छुप्ती बाल्यकाल मचपले छुप्ती बाकी भनि चाहिँ बाल्यकाल घटना बितेजुला छिको
बाल्यकाल यहाँ पिसङ्गेका जीवतीचा चकचके जीमा मखला चकचके राख्ले गयो टाइपिङ बटी चकचके यहाँ थाहा न आज सुखन मखला अब गुबले जोर या डॉक्टर ठाउँमा छ डॉक्टर ए जी मास वे फिल्म समोसा फिल्म ए मिति मास वे मखला यहाँ सुसु खन वो जी मास वे का मजबले क्युरियोसिटी नपाउँछ अले जी त अफोइनाले वो चिला ना वो रेडियो नेपाल रेडियो नि ना सुनि नि उबले यहाँ सोइबले मेवे आजुन कि मेवल कि ब्याह होइ मास वे का मेवल कि यहाँ वो रागे वसा रागे डान्स ना सुनि अले ना छि छेला चाइ बुझी नि अले अन्तले चाहिँ प्याखौ या चाहिँ अनि कुनै उले यो क्वेशन किले ठुलो भइ नि अठना प्याखौ होला सुनि मलाई जी चाहिँ न्या उन स्वेमासी गन ठन हुन कि गन्थेनी जी भ्यादु नि लास ममसुले न न्यासना गन्थिन अनै ल्यावे माछा न अयो चाहिँ यो कोही भति चाहिँ चकचकेका जी अयो चीज आलु निप्ले गयो फिल जी यही पिस्तो हो जी आज चीज मस्ते त चाहिँ अनुन मजु थनुन मजु रहे मखला तर जिए नापा अनुन मुना अलि अन वो वे छ्या मत दाल वे थिंकल मखु तर सीकी सेकी चाहिँ योको मास थियो अलि बारा तै नि बारा तैले न तै मतलब लिक लिक टोले बारा तै अनुन्यु गुली न्या ओली प्याखौ यावेका हजुर खास त्यामल लासो कोबी अयो मकी प्याखौ हिँदै जी अन बारा कोठा अनि अनला पर्सि पिसि तयार तैका अले योको प्याखौ हि मास थियो अले जिउना प्याखौ हुनु का अले छौला मजबले चाहिँ स्कुल न भनी स्कुलले चाहिँ थैदा दसिले योको विषय चाहिँ छुका दक्षिया यो विषय छुका दको विषय हो त दको सब्जेक्ट यो द हिस्ट्री हो का फो हिस्ट्री हिस्ट्री जुल्की जी तर चाहिँ बुक्स त गर्न न खसान हिस्ट्री बारे छुन चया छ व या छया भन्यौ का हिस्ट्री बारे चाहिँ सिके योगा छु नापा नापै बारे एजान जी त अपो हिस्टोरिकल मुभी त आनो यदि हिस्टोरिकल मुभी देसा थे दैथे सोन आनो हिस्टोरिकल मुभी से मास्तो योको हिस्ट्री बारे चाहिँ कोही योगा त हजुर हजुर जो हिस्ट्रीले चाहिँ नि छिको के अब ध्यान हो त्याबले अले मचबले चाहिँ छौ मस्तेसँग सपना भने जी चाहिँ गुम चाहिँ ज्या चितरी जिल्ला डाक्टर जी हो चितरी जिल्ला इन्जिनियर जी हो अयो सपना रे छिकुना छु अयो तेदु जी अपो यो डाक्टर जी मास्तो होगा हजुर डाक्टर मजसी चाहिँ एक्टर जी तरला तर डाक्टर एक्टिभ चाहिँ एक्टर जी मजबले गुमला मिट्यु चीज यको व्यस्त जी मजबले चाहिँ अपयना छु मिला दिएछ वो कतामुरी मिट्यु रै नि हजुर अब अयो मिट्यु का कतामुरी देका वो जिमस चाहिँ भम्चा मिट्यु रै हजुर वो हजुर ब्याए नाम कतामुरी अयो म के भम्च उ त कतामुरी त ए नेवा भाषा भम्चा न दैका माफिसँग त बजे माफिसँग त यार मखला ओले वो देखि उ त पर्छि सिंक्यु अना मिटा सिन्यु का अना मिटा सिन्यु का तर वो न भोना त्यो जिदै नि वो दल वो हिस्ट्री बारे यो चाहिँ यो कोही हो का जाजो इना कोचाटे मुदु सोकुमी भाजु मेजु किन्नु लागि छु सन्देश दस तयारी फे अथु छिउ थु नेवा प्रोग्राम उके माथि न जिसम्म नेवा कलाकार जुइली सोकुमी भाजु मेज बित जी छुदा मास्यो रा सुन नेवा मुभी त फिल्म त रिलिज जी मखला अथवा केनी जाजो याइबले चाहिँ छिकपी हले झाया सोया दिस अले नेवा कलाकार पिन त छु हपा बिया दिस कमी कमजोरी दशा तया दिस जु अवे ध्याउदुका अगु मुवंगु इ बियाथन स्टुडियो थिंग जाइदिला ओके नीति यको सुबा छितन यको सुबा छित नेपा च्यानल परिवार यो पाके छ चिचरंगो मतिनाय छि छौन लला स्वीकार नादिस यको सुबा थो नेपा च्यानल त मखला जिउ मने वो ख मने लु ख मखला धागु मौका बिया दिला यको सुबा सिसा चाहिँ वन्तेका मेछप हाली गाटाइदिउ लु हजुर वसको चाहिँ सोगुमी भाज मेजु पिने लागि छटा जमे राजमती हल्का मजी राजमती वा मतिना येवा राजमती वा मतिना येवा न्याई पुसे चुंगुथु खेले सुबा छिटन यको सुबा सोकुमी भाजु मेजुपी आरासा ज्याजोया इना कोचाटेंगुदु थौया ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग वरिष्ठ कलाकार
हिसिला महर्जन जो थिदैगु राजामती जो यादा खलामलाई निति बनागु जुल वेकै विषयले छिकबिनसना यको चीज त सिका दिल दैगु पलासा कासी ठाउँ थुगु ज्याजोसँग जी सुशीलना बायावनी गुजं फनाजना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिसा सुभा